Selamat datang ya artis kita ya. Ayah Mang Arif deh ya. Kemana Mang Arif? Nah, Mang Arif di mana gitu? Di nyadatan Mak Jojo. Oh, cenah di hajat. Bihana udah tapi? Hayang. Rame Mang Arif. Nah, nang luwi 300. Wah, Balik we. Ingat mana sadapan sempinu. oh nyadapnya Mang Arif ini. Dan min. Tuh, setelan 7 juta. Biji. Mantap the best. Terima gaji nampi anjing segede naon ya anjing. Guys, iya. Bakso Mang Arif.